Lah, tuna hian St. Anthony's High School annual sport. Ini mereka greenhouse le yellow house ten. Football ang khel don. Greenhouse nei chia te le yellow house bi chia te ang khel don na. Tunan lamu la kan mereka. Ni endan ya jir lo wangin. An meri lam chiang lu tuk thelo. Kila ki pavilion khania. An su mange. An su mange ki. Lebih kut buitin siapa? Lahian girls. Yellow house, tele greenhouse में क्षेत्र में खेलता है. Greenhouse an leader ही Miss Lutey, Department of English High School section a जितने तो ने. Cuman yellow house a lukum. Macam so Miss Esther lalu dunia spoken English teacher ni ya, MA thawan. John amache kali Miss Felicia jat maran ya, MA English thawan. John helaya jersey pink ron hati hi kan match official te ni alai Miss Sarniki laran mun blue ani. Haron loot meka. Eta Miss Lutey. Helai greenhouse. Helai hen aron kalai. Fa te lo endole. Ela heron kala kan lo la megan ela hi miskim kimi kala he ela hi vastiro sampuini nin kan selawa ela ma alla selang moi don lutu ela so Megan zoom mga tiyan nama ni satan hi adik law wangin an meli lang chiang lawa nama fan match official nama yellow house Pat layang. Ketika ini ya. Kita helam bye role. Helam ngoro naik tu. Iti bagan dah don helam in matching tu.